ansemu ebe bigambirwe Principal Judge Flavian Zeija obwabira kurira umukoro gwo gubira hambuga nkuru za kooti umuri Rukungiri municipality. Usero mwanza mani paraheze kushara kavuga ko naza kusayiningaho the Principal Judge yatawusikirisha yamani erukwereka ku Rukungiri High Court. Engusi nimwitandikira ha polisi tukayofisha kuza mwisha nuko barabana n'abashabesende engusi omuntu yakushabe nguzi no mushango konkani owachiha no mushango imaba kwekuzimutegereza kwimwe nimamugire mushango niwe no mushango we kukenguzi amwe no gori kujakira. Zeija nayongera agira ngo nk'ekitongore kiramuzi okutwara kooti enkuru mu bantu no kwenda kusya obuheereza omu bantu ba burijo. Ezi High Court kuzireta hihi nimwe no kugira ngo tubacenderezeho mu kubona bona nimana hata bo bacyabona abo kuza kuvuga kanungu ukisho karabaho mu ntego bakaza kukahanuya abamwero baza baguze nguzi bwe cyo kubera kibasika kandi turi na High Court kan ko kambe nomanya no ekokoresha ndake kumira ndende zumanzi je nakora warako kuri abaganga ngo kare hano akataruna chief magistrate hati no High Court judge mwero ogire nguza kumana ni joro bisho kumentu tubijire za kooti. Geoffrey Chomukama chairman w'entebe ya katano habwa district ya Rukungiri nagira ngo Rukungiri inobuzo bwo bushuma bw'amatungo kandi nguteyine na chome cy'abana. People hardly sleep here in this area because every other day you hear some cattle story. turukugamba hampinduka ejiniyo empinduka ibarukumanisa. We need to thank the judiciary for the efforts they are putting to develop this place and for bringing justice near the people. Abatura babiri bari ha mukorogo basimira obuherezo obo. Nubiya kumutahi wawe nubiya kubaroya na tandika mbujungu ito batakumanya jungu kanshika mukatugambira mukajwari barabure ujungu kabo jungu numuntu akidahera akashagure no gamburu nyakore ibyo mwashomire mbaze mutushika kige Utero mu ngane za kabiri gasha kwa dana basibye.